Pinanso Banghini morning walk ke dam ahut apran damjui. Phere memea berta pinichiti ni phain korapli arni ada porphai phomalom Dokmuka police station ke parlo hori taro arong amekar Dilip Singh rongphar lapen achor Banghini thorda prangsi arni wangason morning walk ke dam bomahut ihum swift designer akar number AS01 EV 9414 langbera na thuahin pen ke bang kapachat pikajok Banghini apan kapatong ahir kang tangra kajok adim along amat Dilip Singh rongphar abang apran dabjelo lapen achora bang achithe asat ke doajok tong se kot pen Dokmuka hospitalan wanlo bonta Guwahatian si refer thulo Guwahatian pon bomahut si achithe abedelo Dokmuka police atum chipatir pidun si postmortem aphan dipuan si pon thudelo birta ke ribdun ahut anke kapatong kangwek akar lapen a driver atum aphan nonamat Dokmuka police station along si bipon koklang Kotpura hisa Kotpura hisa ডিপুৰা ডিপু গৈছো ডিপুৰ বেক হৈ আছে বেগ হৈ আছে আৰু কিবা নামটো কওকচোন চাৰিজন নামটো মোৰ নাম ৰবি শৰ্মা আৰু মনদীপ বৰুৱা আকাশ শৰ্মা আৰু কিমান বুজা হৈছে কিমান বুজা হৈছে বয়স মোৰ 38 চলি আছে 26 37